Uvaženi predstavnici medija, poštovani građani Čukarice, dragi prijatelji i komšije. Dobrodošli na našu prvu zajedničku konferenciju. Ja sam Nikola Malenčić, predsjednik Nove snage Srbije i pored mene danas će vam se obratiti moje drage koleginice Nada Gladović, predsjednik Udruženja lekari i roditelji za nauku i etiku i Lidija Labudović, potpredsjednik Udruženja Pravo na izbor. Meni je zaista veliko zadovoljstvo i ogromna čast što danas imam priliku da vam se obratim i da vam saopštim veoma važne, ja bih rekao i veoma dobre vesti za sve nas Čukaričane. Danas, 22. februara 2024. godine, ove naše tri organizacije potpisuju sporazum o saradnji i formiraju novi opozicioni savez koji će nastupiti na predstojećim lokalnim čukaričkim izborima u formi grupe građana pod nazivom Dobro da pobedi, srcem za Čukaricu. Ono što ja posebno želim da sad na početku istaknem i da vas upoznam jeste sama sadržina ovog sporazuma koju ću vam upravo pročitati. Polazeći od potrebe za dugoročnom saradnjom u cilju stvaranja boljih uslova za život svih Čukaričana, posebno onih koji žive u rubnim delovima opštine. Motivisani željom da naša Čukarica postane jedno od najorganizovanijih i najuređenijih mesta za život, rad, školovanje i privređivanje. Uvereni da je preduslov za to smena aktuelne opštinske vlasti, ogrezle u korupciji, koja se pokazala nesposobnom i nezainteresovanom da rešava probleme građana i koja očigledno nema adekvatan plan razvoja Čukarice. Izražavajući spremnost da preuzmemo odgovornost za uređivanje naše opštine i to kroz realizaciju programa Nove snage Srbije Srcem za Čukaricu, kao i programskih ciljeva Udruženja građana, lekari i roditelji za nauku i etiku i Udruženja građana Pravo na izbor u pogledu slobode izbora. Podržavajući novi predizborni savez u formi grupe građana pod nazivom Dobro da pobedi, srcem za Čukaricu, Nadu Gladović kao prvu na listi kandidata za odbornike i Nikolu Malenčića kao nosioca liste i zajedničkog kandidata za predsjednika opštine. Upućujući otvoreni poziv svim drugim opozicionim političkim subjektima i lokalnim inicijativama koje sa nama dele zajedničku viziju ravnomernog razvoja Čukarice, da nam se pridruže i postanu deo naše zajedničke izborne liste. Potpisujemo sporazum o saradnji i formiranju grupe građana Dobro da pobedi, srcem za Čukaricu. Član 1. Predmet ovog sporazuma je definisanje okvira za saradnju između Nove snage Srbije, Udruženja lekari i roditelji za nauku i etiku i Udruženja Pravo na izbor u daljem tekstu strane potpisnice i principa na kojima će počivati grupa građana Dobro da pobedi, srcem za Čukaricu, koju strane potpisnice formiraju u cilju zajedničkog izlaska na sledeće izbore za odbornike Skupštine gradske opštine Čukarica u daljem tekstu izbori. Član 2. Strane potpisnice se obavezuju na međusobnu podršku i saradnju u realizaciji postavljenih ciljeva i zajednički izlaze na izbore kao grupa građana Dobro da pobedi, srcem za Čukaricu, koja će u skladu sa zakonom biti formalno osnovana kada izbori budu zvanično raspisani. Prva na listi kandidata za odbornike biće Nada Gladović ispred Udruženja građana lekari i roditelji za nauku i etiku. Drugi na listi, istovremeno nosilac liste i kandidat za predsjednika opštine, biće Nikola Malenčić ispred Nove snage Srbije. Preostala mesta na listi biće definisana u direktnom dogovoru strana potpisnica i u zavisnosti od potencijalnog širenja liste novim organizacijama. Član 3. Strane potpisnice se obavezuju da posle izbora neće ulaziti u bilo kakav oblik saradnje sa predstavnicima aktuelne vlasti na Čukarici i da će sve svoje kapacitete usmeriti ka tome da se obezbedi nova skupštinska većina u kojoj neće biti Srpske napredne stranke. Član 4. Strane potpisnice će ravnomerno i ravnopravno biti zastupljene na listi kandidata za odbornike, a na isti način će učestvovati u obezbeđivanju potpisa podrške za kandidaturu na izborima, u finansiranju kampanje, kao i u svim drugim oblicima predizbornih aktivnosti. Član 5. Organizacije koje naknadno pristupe ovom predizbornom savezu zaključit će aneks sporazuma sa grupom građana Dobro da pobedi, srcem za Čukaricu, na osnovu koga će postati njeni novi konstituenti. I član 6. Sve što nije regulisano ovim sporazumom, strane potpisnice će rešavati u međusobnoj komunikaciji, rukovođene načelom dobre vere i stavljajući u prvi plan interese građana Čukarice. Na Čukarici 22. februara 2024. godine. Ono što ja posebno želim da istaknem jeste da mi već u ovom trenutku imamo najave određenih političkih subjekata i lokalnih inicijativa. Oni su izrazili želju da pristupe ovom našem opozicionom savezu, da postanu
njeni članovi i da budu deo naše zajedničke izborne liste na predstojećim izborima. Tako da ja sam uveren ovo će biti najšira lista i bit će najozbiljnija protivteža aktuelnoj vladajućoj koaliciji, a samim tim i najveće iznenađenje na predstojećim lokalnim izborima. Ali ono što je, po mom mišljenju, mnogo važnije od toga ko će nas sve podržati, ko će nam se pridružiti, jeste da smo mi već danas samim ovim sporazumom jasno definisali našu nedvosmisleno i čvrsto opozicionu političku poziciju koja je beskompromisna i da pred naše drage sugrađane, građane Čukarice, ne izlazimo sa nekim praznim obećanjima, otrcanim frazama, već sa jasnim i konkretnim programom Srcem za Čukaricu, koji ćemo se svojski potruditi da u narednom periodu, narednih nedelja i meseci predstavimo što većem broju birača. Ja ću samo ukratko nekoliko reči o samom programu. On se sastoji od konkretnih predloga i mera, čijom realizacijom naša Čukarica u veoma kratkom vremenskom roku može i mora da postane mnogo bolje i lepše mesto za život svih njenih stanovnika, posebno oni koji žive u rubnim, zapostavljenim delovima opštine, rubnim naseljima poput Sremčice, Ostružnice, Umke, isto tako Rušnja, Moštanice, ali i ovih nekih naselja koji su malo bliže centru poput Železnika, Žarkova, Ceraka ili Čukaričke Padine. Ono što je suština našeg programa jeste zalaganje za ravnomeran i održivi razvoj Čukarice, za jednak tretman svih čukaričkih naselja i svih njenih mesnih zajednica. A naš krajnji cilj jeste da se sprovođenjem ovog programa izborimo za Čukaricu po meri svih Čukaričana, Čukaricu koja će ubrzano da se razvija i gradi, koja će mnogo bolje i pametnije da koristi svoje ogromne prirodne i turističke potencijale i koja pri svemu tome mora da bude zdrava i čista. Sve ono što, nažalost, u proteklih nekoliko godina svakako nije. Srcem za Čukaricu nije samo naziv ovog našeg programa ili predizborni slogan, neka tek još jedna u nizu predizbornih parola, već je naše čvrsto obećanje našim sugrađanima da ćemo se sprovođenjem ovog programa i celokupnom našom političkom borbom upravo tako svim srcem i svom snagom boriti za bolju Čukaricu i za bolji život svih Čukaričana. I na kraju, dragi prijatelji, moram da konstatujem i to da je danas, nažalost, zlo svuda oko nas. Ono nikada ne spava i uvuklo se duboko u svaku poru našeg društveno-političkog života. Ali, kao što nas naša vera uči, ukoliko se dobro namnoži u ljudima i među ljudima, na kraju dobro uvek mora da pobedi. To je naša ključna poruka, suština našeg političkog, društvenog delovanja, angažmana i upravo zato smo mi ovu našu grupu građana, ovaj naš opozicioni savez nazvali Dobro da pobedi, Srcem za Čukaricu. Kako radili, tako nam i Bog pomogao.